Siyabingelela nesihloko esithandekayo. Sibonga uThixo ovumileyo ukuthi sihlangane kulona leli viki njalo sifunda okunye ngoJesu. Siyalamukela lonke abasilaleleyo lababukelayo. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa isihloko zami ukuthi balibingelele basiveze lapho ukuthi bangobani. Salibonani balayela abukeli, siyabonga amathuba anje amahle lapho uNkosi efuna sikhulume okunye ngayo, sifunde kabanzi ngothando lukaKristu. Okhulumayo ngumfundisi Miladube. Salibonani izihlobo ngegama lenkosi. Ngithemba liyaphila lonke lapho likhona. Ngithemba njalo sizabusiseka isifundweni. Igama lami ngumfundisi uVizet Ncube. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo uNkosikazi Nozinhle Mpofu. Siyabonga ukusilandela lapho likhona, sengathi lingashiya isifundo ukuze ivangeli lifinyelela abanengi. Sizakhothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba ususiphe lona ukubana sifunde izwi lakho. Besicela ngathi nxa sizathi singene kusifundo sanamhlanje ungasigcwalisa ngomoya wakho engcwele, usiphathise impilo zethu zibe lomahluko kulalokho kade sikho khona. Sicela ngathi ungasincedisa sibe lothando oluveziweyo kuKristu. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Mandlo. Isihlobo sami siyaqhubeka sifunda okunye ngoJesu sikubhuku lika Korinte wakuqala. Sikhanyela isihloko esithi sona umfanekiso wothando. Umfanekiso wothando. Uyazi nxa kule igama eli abuzwayo kumbe elisetshenziswa kabi kanengi ligama elithi uthando. Abantu bazakutshela ukuthi bayathanda abantu, bayathanda ukudla, bayathanda imota, bayathanda bathanda loba kuyini, even omakiti bayabathanda. Ubusuzibuza ukuthi kanti kuchoni. Kuleli viki esizazama ukukwenza yikukhuluma ngothando, ukuthi uthando lweqiniso luyikuyini, kuyini uNkulunkulu akukhangeleleyo. Siveza sona lesi sifundo sizananzelela ukuthi uPaul usebenzise ibala elithi agape okuluthando esizaluvezelwa lapha izihlobo zami ukuthi vele sikhuluma ngani 135 times ebuloba ngalo okuba yingxenye close to half yendlela elisetshenziswe ngalo kuTestament elitsha, okusivezela ukubana inziki yencwadi zikaPaul luthando. Uveza indaba yothando. Kanti uthando kuyini? Kuleli viki esizakukhuluma kakhulu sizaxela kuKorinte wakuqala ngo-13 lamaqiniso alethayo ngomfanekiso wothando ukuthi uJesu ukuyini. Sisuka lapha abantu abatsha abadala nxa sisebenzisa leli gama ngicabanga ukuthi sizalisebenzisa sesizwisisa ukuthi sikhuluma ngani. Ngizacela uMandlo asibalela indinyana yethu okwaziwa ngekhanda bese sincedisana ukuveza lesi sifundo nxa sisungulayo. Korinte wakuqala ngo-13 iverse 13. Okuthathu lokhu kuma kunjalo, ukukholwa, ithemba lothando. Kodwa okukhulu kwalokhu luthando. Nanso indaba bafundisi bami. Singani kanti kuleli viki nxa sisizwa ivesi le isitshelani nxa isithi okukhulu okunye lokho akulancedo yini? Umlobi walolu gwalo le ndinyana sinikwa ngayo esinikwe lapha uthena kuthathu, kodwa buyathi okokucina uthando yikho okukhulu. Right. Ukukholwa kuyingxenye yesiKristu, ithemba ingxenye yesiKristu, kodwa uPaul athena kodwa uthando lugabhela konke esitshoni. Akungeke uthi uyakholwa ungathandi. Ukuya echurch uzonda abemulini yakho akula siKristu esinjalo. Right. Ukuya enkonzweni ungalathemba lalokho okukholwayo kuyabe kungasizi. Ngenye indlela umuntu nxa elokukholwa nxa elethemba
okuyikho okuqukethe konke okwenza ukuthi akwenze luthando lukaKristu lo amkholwayo aphinda amnika ithemba. So indaba yothando ke siqhubeka izaveza ukuthi konke singathi isiKristu esikwenzayo kuqukethwe luthando lukaKristu. Luthando kalokho yikho sifuna ukukhanyela umpikitsha wothando lapha ngithi phela ukuthi uyikuyiye. Yes. Okunye engonanzelela lapha ukuthi umpostoli Paul nxa elobela lincwadi abaseKorinte wayeloba ngoba kwakuvele futhi kulama problems mainly amabili. Angitsho enyang khona yayingeyokwehlukana, abantu babesehlukana kakhulu ukuxabana. Enye kwakungela kumanyana iunity phakathi kwebandla laseKorinte. Now I mean yes, kwebandla laseKorinte. Now umpostoli Paul abeseveza ukuthi no okufanele abe yicenter lapha ngoKristu. So nxa kunguKristu okufanele abe yicenter ungubani, abesesivezela enye ama attributes kaKristu ukuthi ungubani. uKristu uluthando esikhuluma ngalo njalo lapha siphiwe enye ama definitions esikriyi laphana uagape ukuthi lolu thando unconditional, luthando olungalwenzi ngoba uthiweni. Okwesibili futhi engifunda lapha ukuthi nxa sikhuluma ngalolu thando sinanzelela ukuthi sonke singabantu sidalelwe ukuthanda lokuthandwa. Uyakwazi ukuthi umuntu angakutshela ukuthi uyakuthanda la nxa ungamjayelanga ungamazi uqala ubobotheke ukuthi lami ngiyanjani. And ukubobotheka ngikhana yikusabela uthando ngothando. So ke uzoveza ke umpostoli Paul ukuthi uthando lo yini lokuthi nxa sifunda sizananzela ukuthi uzaphinda sivezele ukuthi kuyini okungasothando. Yes, kakhulu uqathekile lokho esingabe esizakukhanyela manje. Sinanzelela ukuthi uthando yilo olusifuqayo ekwenzeni izinto eziningi. Ungananzelela lapha sithola ukuthi uKristu akubalwela kakhulu luthando phezulu kwezinto lezi esiziqanjelwe ithemba lokukholwa. Ngoba nxa ungela thando konke okunye ungakwenza kodwa kuyaphuma amandla ngokuswela uthando. So sithola ukuthi uthando luqakathekile kakhulu, yilo olusigwemayo ekwenzeni izinto. Sinanzelela ukuthi it is a driving force ku action, ukuthi ukuze ngenza ulutho kumele lube khona kusukele ngapha ethandweni. Kunjalo uthando lungaswelakala ngingakunika ulutho kucine kusiba isithuko. So kusigaba esesiphila kiso ikakhulu isizukulwane sakhathesi kalokho ngike ngatsho ukuthi leli gama aliphathwa kahle, abantu abaluzwisisi nxa kulolutho osolusilela kulesizukulwane luthando, ikakhulu uthando oluqotho. Ke sikhangele okunye okuqhakathekileyo ngothando. Sizakhangela lapha uKorinte wakuqala ngo13 ivesi ngo1 sisiya ngo3. Ke sikhangele ukuthi kanti uPauli kuyini ayefuna sikuzwisise. Okuluhlupho lwaseKorinte uzananzelela ukuthi uhlupho lwaseKorinte yiluhlupho lukhona kumabandla la. Kunjalo ibandla lona leli elakhathesi. So ngokufunda lapha zihlobo zami asidobheni okunye nxa kwakhuzwa kuKorinte belapheka lathi singelapheka. Kunjalo. Loba ngikhuluma ngendimi zabantu lezi ezingilosi kodwa ngingelalo uthando, ngiyinsimbi nje ekhalayo loba izenge elincencethayo. Loba ngilesipho sokuprofita, ngingaqedisisa imfihlakalo zonke kanye lokwazi konke. Njalo nxa ngingala kukholwa okungasusa izintaba, kodwa ngingelalo uthando, kangisilutho. Loba nginganika abayanga konke engelakho, nginikele lo mzimba wami emalangabini, kodwa ngingelalo uthando, kangizuzi lutho. Nansi indaba elethwa nguPaul uthi indaba yokuthi lobu ngenzani okuthiye oke kwathintwa nguDube lapha ukuthi okuqhathekileyo uthando. Ungasifinqela yini lapha Ncube ukuthi kukhulunywa ngani lapha nxa sikhuluma intando? Ulimi lweBhayibheli ikakhulu olusetshenziswe kulotsheni kweTestamenta elitsha lunothile emabaleni. Alright.
isintu sethu enqele silungu siyancitshana kokunye. Alright. So ungananzelela ibala leli lithi uthando olimini lwesiGreek lapha luvezwe ngendlela ezingafika 7 izakuthi +1 ngesiLatin. Ungananzelela ulimi lolu kulothando abalubiza kuthiwa i-eros. Alright. Uthando lolo eliyilo silukhangeleyo olwezithandani zihlanyisana yilo uthando lolana with a sexual desire. Alright. Yilo uthando lwalubizwa kuthiwa i-eros. So ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi esilahleka khona kulapho esifika khona sicabanga ukuthi into yonke okuthiwa luthando luphakathi kwezithandani. Alright. So isiGreek siyasivezela ukuthi kuyadlulela phambili. Kunjalo. Okwesibili kulothando olubizwa kuthiwa i-philia, affectionate love. Uthando lolu lulokwenza le friendship. Uthando lwezithandani ezimbili luchiyene lothando lomuntu lobani lomngani wakhe. Kulothando njalo kuthiwa istorge. Lolu thando it's a familiar love. Uthando lolu oluveza uthando phakathi kwamalunga emuli. Ngizama ukulanda ukuthi nxa sikhuluma namhlanje kumbe kusigaba lesi sifisa ukuzwisisa ukuthi sikhuluma ngaluphi lona uthando, ngoba omunye sengakhuluma ngolunye uthando. Kulolunye uthando olubizwa ngokuthi luthando lokuthanda ake ngithi ulesitha. Usithandela ukufuna ukuthi usibulale. Nxa usuke lapho uzwe ulothando lokuyabulala. Kulesi sinye isigaba sona leso, of course it's negative love, kodwa lubizwa futhi lakho kuyini kuluthando. Kulolunye uthando olokudlala, angisho ukudlalisana. Abantu abatsha lapho babone sebeze bethatha ama portrait, hey what kungazathi luthando. Ngaleso sikhathi kibo balubiza ukuthi wakuyini luthando. So nxa sikhangela isifundo salamhlanje kufanele sisinanzelele ukuthi sikhuluma ngothando oludeeper than uthando lolo. Olunye luthando kuthiwa obligation, uthando lokuthanda ukuthi ngilomlando, ngithanda umsebenzi wami, ngithanda lokhuyana. Kulolunye uthando lokuzithanda nje ukuthi ngimuhle, lonke lo lana lubizwa ukuthi luthando. But lamhlanje uthando esikhuluma ngalo luthando lokuzidela. Luthando olukhupha hathi ukhangelela ukuthi uzazuzana. Yilo siluthola kuJesu ukuthi ake sithathe isibonelo, ungisimakade akhethe ukuba losuku lokuzalwa losuku lokufa, kodwa yena ngubani engusimakade. So ke sakhela ke isifundo sethu ekutheni lolu thando lonke nxa ngilukhipha uthando, whether ngisebenzisa lolo esesike saluchasisa, ngangibe lomkhumbulo ukuthi luyamecha yini lo thando unconditional. Alright. Siyabonga uthando olu unconditional emntwini onjani futhi ongaphelelanga. Yes. Umfundiswa Mfikelwa ngamabala amabili nxa sikhuluma ngothando ukuthi ngesilungu bathi kulo love kule lust. Kulo thando kule mizwa nje ephonga ukuphakama umuntu athi luthando. Uthando esiveza kulo lapha lo esikhuluma ngalo lapha asothando ngaphakathi luziqakamisa ukuthi ngizibonakalise ukuthi nguba. Kodwa luthando lusuke enhliziyweni siya komunye umuntu kuveza ukuba lesisa umuntu ayikhokhona njengoJesu ukuthi asuke ezweni esihlaleni sakhe ehle landa umuntu. So kumele sifunde ukuthi isociety umphakathi esikuwo usebenzisa ukuthi uthando udlala. Kodwa uthando esikhuluma ngalo namhlanje luthando olukuzidela inhliziyo ngenxa yokufuna omunye umuntu ukuthi aphile. Kumbe phakathi kohlupho ufisa ukuthi ngabe uyamenyula, ephakathi kwenswelo futhi ngabe la uyazuza. Luthando lolo olungaveli kithi luza ngokwamukela uJesu abese sinikeza lona luyisipho ukuze sikwenelise lathi ukuthanda abanye abantu. Kunjalo. Hey, akuvumi indlule lapha intweni zothando ngakho. Hayi khona lapho sinanzelela ukuthi lolu thando luyadlula lokho sikujayeleyo thina njengabantu. Ungananzelela nxa sisithi lolu thando silwamukeliswa ngumoya oyingcwele, luyenza izinto ezingajayelekanga, sibone abantu ngelihlo likaNkulunkulu oluvumayo ukuthi isitha usitreat ngerespect, uthande labangathandekiyo. Right. Wenze lezinto ukuthi nxa abantu bekukhangele baphonga ukuthi mina kungabe kuyimi, ngabe kuyimi. Luyenza izinto ezimangalisa aluzwisiseki, aluchasiseki.
kakhulu. So sesivezile ukuthi ayisomizwa nje olujulileyo oluyisimilo sika Jesu. Uthini uJesu lapha nxa ekhuluma kuMateyu 24 ivesi 12 uthi ekugcineni la kulesixwayiso asinikezayo. Uthini ngale indaba manje ungasibalela ivesi 12 lapho? Ngenxa yokwanda kokubi uthando lwabanengi luzaphola. Right. Uthando lwabanengi. Ukhuluma isizukulwane esikhulunywa yisiphi lesi lapho sokwande ububi siphakathi kwaso. Yiso nale. Nxa ukhuluma ngothando luyakuphola. Ungayethandweni lomtshado. Ivesi liyagcwaliseka. Abantu bahlanganiswa namhla kusasa sebehlukene. Khathi luye ngaphi lo lathi kuthiwa ngizaze ngeke kufa. Abantu bezele bendawonye abakhulumisana akusela thando. Bayimulinye kodwa kulenzondana akusela thando. Amalungu engena kubandle lilodwa kodwa omunye umuntu yathi namhla uchumela ubani angihambe nje. Akusela thando. Abantu bekhuluma lumilunye bayazondana. Angisakhulumi ngendima ezehlukeneyo. So ngenye indlela uNkulunkulu uthena ngenxa yokuswelakala kwami ebantwini engiluthando abantu bazayihlukanisana ngemihlobo ngendimi ngembala ngoba uthando longaba khona akula muntu ongabona ehlukene lomunye ngoba sonke sidalwa nguThixo ofana naye. So kulento engizwa umfundisi eyikhuluma la. Sike sachasisa phambilini lapha uthando ngokuchiyana kwalo ngokuchasiswa kwalo. Right. Umfundisi akuveza lapha ukunanzelela ukuthi lonke lolu olunye lungabe luchasisiwe lu temporary. Luyafika lapho luphela khona. Ngiyamthanda umfowethu lamhla kusasa ngiyamzonda. Ngiyazithanda lamhlanje nyazi. Kulawo lamhlanje kulabantu abazigwebileyo bona bezigweba ukuzizonda ukuthi ngimubi. Ukubona phela amanye abantu sebezi ngconozisa mbona ngathi kangimuhle umbone sefaka inzipho ezingaso zakhe umbone seqalisa ukufaka lokho ongasikwakhe ngoba izolo bezithanda lamhlanje ucabanga ukuthi enxa sengaba lenye indlela yokunjani yokuzithanda. So ngicabanga ukuthi uthando lolo umfundisi aluveza lapha ukuthi luthando olungeke lanini lwaguquka kumbe lwaguqulwa ngumumo kumbe isehlakalo lumi kuze kube phakathi. Lolu thando asilukhulekele kakhulu. So lube khona kalokho sesichilo ukuthi amabandla khathesi asilela lona lolu thando. Ngembuze kukhona yini lapho esingathi uthando aludingakali khona ukuthi imali ingavala isikhathi sesothando yini? Isikhathi esiningi khathesi ungakhuluma ngothando ucabanga ukuthi imali luthando. Hayi baba uyandithanda ngenzela lokho nika lokho. Kumbe amantombazane ethu vele lapho kulema bacanga ukuthi luthando kuyenzakala yini okunjani? Kungaba liphutha elikhulu. Ukwenzala kodwa uthi ngithi liphutha. Ngoba imali ikhona kungaswelakala uthando. Akula ntokozo kubantu balabale imali yani. Kakhulu. Ngoba imali ayikuniki intokozo. Kodwa uthando lukaNkulunkulu lungaba sebantwini bele imali bengabayanga baqhubeka bethokoza bephila. So uthando lungumuthi ekumanyanise nabantu ukwazi ukuthi siphila ngenxa kaKristu oluthando yikho la wenza bathandana kakhulu. Omnye lobayo uthina kuyavuma ukuthi uphe unyela thando. Kodwa akakuvumi ukuthi uthande wehlule kukupha. Yes. Ngoba ukupha nto yapha ukuthi bambuye. Yes, ithatha amafoto nje kuphela ngile agenda enlayo. But nxa uthanda vele akuvumi. Kalokho yena wathi wathanda ilizwe kanga wasinjani? Wanikela. Wasisipha. Sike sikhangele okwenziwa luthando. Uthando vele uthando lwesilukhazayo ukuthi lunjani kuyini okulwenza okwenziwa luthando. Ngicela ungikhanyele amavesi amathathu la uvesi sikuthi sahluko ngo13 uvesi ngo4 usiya ku7 bese sixoxa la. Uthando luyabekezela, uthando lulomusa, kalulamona, kaluzincomi, kaluzigqaji, kalula sosiqholo, kaluzifuneli okwalo, kaluphangisi ukuthukuthela, kalubambeli zikhwili. Uthando kaluthokozeli okubi kodwa luthokozela iqiniso. Luhlezi luvikela, luhlezi lukholwa, luhlezi lusethemba, luhlezi lubekezela. Nansi indaba yothanda. Ake nisijulise umcabango lapha. Sichaze kanti nxa kukhulunywa khonokho akuthintayo uthini kanti ngothando? Okay. Engunanzelela ngizathi ndumucu ube munye kodwa ke mfisa ukuthi sinanzelela ukuthi nxabe ngilalele umama lapha esibalela. Nginanzelela ukuthi
siyavezelwa lokho okuyilo uthando Yeah. siphinde sivezelwe ukuthi nxa khonokho kungekho kulokunye okuzathatha indawo yalokho Alright. angazi bese ukuthi kulalapho kuthiwa uthando luyilokho kungaswelakala kuzabonakala futhi ezinye impawu engicabanga sizazifunda futhi nxa sisehla sisiya phansi so ke okungithathekisileyo kulesi sifundo ikunanzelela ukuthi uthando luyabekezela ngezinye indlela ekubekezeleni lapha kuthi ukuthi awubekezeleli into yona efuna ukubekezelelwa Yes. angazi kulesi isikhathi ukuthi ngifuna ukupha ngoba ngisamukela kodwa uthando luyenza ulutho lungazange lwakhangela luzatholani kulolo lutho Kunjalo. so ke kulesikhathi sokuthi singaphoxana mfowethu maforo sixabane sibili kodwa bese ngingalindeli ake ngithi ngiphoxile Right. uthando lolu luthi lina kangingameleli ukuthi uzongixolisa Yes. kangibekezeleli ukuthi hayi umfowethu ngumuntu njengami lami kusasa ngingamona kangimbekezelele kulokho kanjani akwenzileyo njalo lokhu kakungeke ukubekezela kakuyelwe esikolo mfundisi ukuthi ngiyafunda ukubekezela into le isuka ngaphakathi ngoba izithelo sani sothando lo Akulula vele ukubekezela. Okunye kuyini esikuthola lapha? okunye engikutholileyo ukuthi uthando luhlezi lukholwa kulezinye izikhathi okokuthi ngenkambo esesidlule kiyo empilweni ngizathinta kakhulu ikakhulu abantu abatsha ungakhuluma labo zezwe besithi abafana bonke hayi abayenzi uhambe emankazaneni amankazana wonke ayenzi kodwa uthando lunika wonke umuntu i-benefit of doubt nxa uthanda awutsho ukuthi ngalokho kwaziyo suzakhangela abafana bonke ubabone beyidoti ukhangela amankazana wonke wabone idoti kodwa uthando luthatha umuntu eyilokho ayikho khona Alright. khethekile ukuthi ungabe kulezinye izinto uyabuke wazibona Okay. So uthando luyakholwa. yile Alright. Mfundisi. Uthando luyanika ukuthokozela iqiniso. Amen. Ungabona usazonda iqiniso uthando lweqiniso angabi lalo ngoba uthando lukaKristu alungeke luphambane leqiniso elikhulunywayo nguNkulunkulu. So nxa ngilothando lukaKristu ngizafunda ukuthi uNkulunkulu akukhulumileyo ngikwamukele ngithokoze futhi kukho izinto zikaNkulunkulu zithokozise emntwini lothando. So ukuthokozela ukukhonza uNkulunkulu lokwamukela umthetho wakhe kufuqwa ukuthi uthando lo soluphakathi kwami lungenza ngamukele ngoba vele nxa sifunde kuhle iBhayibheli lithi ongathandiyo kamazwi uNkulunkulu yena uluthando. So nxa uNkulunkulu ephakathi kwami luthando kuza ngenza nithande lelizwi lakhe likhulumayo. So ngithi kuba nalabukeli nxa kuleqiniso engilaziyo lolaziyo kodwa uyekethisa ukuligcina akukhulekela uthando kaNkulunkulu luphenduke kakutsha ngoba iqiniso uthokoza kulo nxa ulothando lukaJesu Kristu. Hey. Kakhulu asifundeni eqinisweni ukuthi sihambe kulamaqiniso amanengi so nxa siyathanda singawayenzi asiyakuphelela yes kuke ngithinta ukuthintwa ngumfundisi I think kuyalumbana futhi lokukholwa angitsho siyamkhonza uJesu kodwa ngamehlo asiyambona futhi siyakholwa ukuthi uyeza masinyane lanxa izehlakalo ezinjani siyakholwa ukuthi uyeza masinyane siyakholwa ukuthi wafa wavuka ngenxa yothando so uthando lwenza ukuthi wenelise ukukhangela izolo bese kukunika isibindi sokukhangela ngokukholwa usiya phambili ukuthi hayi nxa uKristu nxa sasizona uKristu weza wasifela uyeza futhi ukuthi laba abafelayo ayehlala labi ngunaphakathi so ukukholwa khona khona kwenza ukuthi la nxa phakathi kwenkambo yokukholwa kumbe phakathi kwezehlakalo zempilo ngenelise ukubhekana lazo ngikwazi ukuthi konke lokho kuza njani kuzadlula kodwa uthando lumi kuze kube njani kube phakathi loJesu yeza njani uyazuza ungikhumbuze amazwi kaMahatma Gandhi kuthiwa wathi ekhangele wasesithi sihlobo zami mzwana ngiyabona umuntu ofana lalo umuntu abamshumayelayo yena lo ekhuluma ngamaKristu ngiyavuka mbabhathiziwe wayethalaza edinga umuntu
olothando lolu kuthiwa uthando luba lomusa yazi nxa kulabantu khathesi abalolunya abalezi abaqalisa izimpi kuyini ngamaKristu uthando lusivezela ukuthi sibe lomusa sithandeke abantu bambone uKristu ezimpilweni zethu uthando singaluveza kahle kahle luyadonsa abantu antu thina uthe uma ngingaphakanyiswa ngizazenza njani ngiyazidonsela abantu babuye so kwesinye isikhathi manje okwenza abantu bangabuyi kumbe bangamkhethi uJesu indlela esimveza ngayo bantwini yes kusakhona okunye singakwengeza lapha mina bengicabanga lapha indaba yokuthi uthando luyabekezela ekakhulu balalela ababukela abanye singabe sihlala maybe labantwana abangalaleliyo kumbe ngumkakhohluphayo siyake sifune maforo ukuthi abantu batshintshe ngesikhathi sethu kodwa lolu thando lanxa kulezi izathu zonke ezingakwenza ukuthi uthwala amabhemba lolu thando luyenza ukuthi ube lesihawu lesisa njengoNkulunkulu alaso kithi ukuthi sizone kasiqedi khonapho uyasinika ithuba elokubana siguquke futhi njalo ungakhangela lanxa kunzima uthando luyamelana lezinto eziningi futhi njalo lusibekele uthando isilulolona ozohamba utshela bonke abantu ukuthi babenhlala la alisake limbone luyabekezela ngiyabonga ukuthi basakhona umama banje ngelinqathanise lapha abafundisi indaba lesibale ku Korinto yokuqala ngo13 verse 4 lo 7 lale ku Galatia ngo5 u22 siya ku23 singayihlanganisa njani nxa sikhuluma ngothando kuyini okuhambelanayo lapha Galatia nxa ukukhulunywa lapha siyabonga yes singayi khonapho nomnye umuco uthi uthando kuthiwa luyathemba lokukholwa entweni zonke umuntu ulothando uphila ekuthembeni ungaphila ungalathemba uzahlulukela impilo yakho yonke kodwa umuntu olothando kugulwa ngekhaya ulethemba ukuthi kusila kukhona ngoJesu amkholwa kungala kudla kuyabuya ngoba uJesu uthe uzabalade so singaphila silethemba silothando lokaKristu into ziyasilungela kodwa mlaleli nxa lombukelo ungahlala kuphela ngumuntu oseluhlwini lokuhlulukela lokucabanga ukuthi azihambi ithemba ngalekela lidlule lempilo yafuna iphele khonapha kodwa into lethemba ulempilo ephuphumayo engaphileli khona umbuzo ubuzile uGalatia 5 verse 22 23 ukhuluma ngezithelo zakomoya ngapha uKorinto 13 la ukhuluma ngothando ukuthi lwenzani izinto ezikhulunywe la ngale zikhona nxa isithi uthando lunika intokozo uthi izithelo zakomoya manje uthi luthando ngabe uPaul uthi uthando luyenzani so nxa kulezithelo sakomoya esiluthando kuthi konke okunye okulandelayo kuyizithelo ezibangelwe ukuthi umuntu lo ugxile kuNkulunkulu luthando waba lesithelo sothando kwase kusuka lezi izithelo eziganxele khona ezibopheleyo kulothando kulentokozo kulokuthula kulokubekezela ububele ukulunga ukukholwa ubumnene ukuzithiba khona okungakukhangela koNkulunkulu kubangelwe ukuthi umuntu lo ugxile kuthando olukhulunywe ngoKorinto 13 so ngapha uPaul uGalatia wathina yizithelo ke zokuthi umoya ingcwele usuphakathi komuntu yikho esenelisa ukuthanda abekezele akholwe kusiya phambili so siyavumelana ukuthi le package bakhona abazalwa ukuthi laba ngabo kubekezela laba ngabo ukuthi sikuzwisise njengamaKristu ukuthi nxa sekusebenzile umoya engcwele uyaphelela kuba yipackage awusileli lu angithi be ke sikhanyele ke okungenziwa luthando isigaba lesana esinye ngamavesi afanayo khona lapha kanti ke nxa sikhanyela la uvesi ngo4 siya kuse kuKorinto yokuqala inalwana sike sikhanyele kulento ezizikhombisa esike sazithinta ezenziwa luthando sike sikhanyele ezingu8 ezingenziwa luthando kuyini ufundiswa vele ungakhangela umthetho emthethweni elithumi omunye wemithetho ephiwa umuntu anisana zethi imithetho ikuzigaba ezimbili uthando phakathi komuntu loNkulunkulu lothando phakathi komuntu lomuntu ninanzelela nxa ukhangela lezi even lesizifunde ngaphambilini ngale sinanzelela ukuthi zilokwenza isifundo lesisondele uNkulunkulu uzivezile ukuthi yena unguthando angitsho so esesivezile laphana abesefisa ukuthi thina
lolo thando silusebenzise komunye lomunye. And one of our commandments lapha imithetho elithumi uthi ungabi lomhawu. Angithi. So nxa ngale vele wena uthanda angisho umhawu sozube njani uba lo mhawu ngoba ufuna ukuthi omunye umuntu angabi lalutho lokho okungokwakhe ufuna kube ngokabani ngokwakho. Kanti ke nxa ubungathokoza ukubona omunye umuntu elolutho umhawu ungasozube njani ube khona. So ngezindlela lokho okuluthando kungaswelakala emuntwini. Sizabona into njengani enjengomhawu. Ngiletha nje isibonelo phakathi kwezinto eziningi lapha ezilethwa isifundo ukuthi umhawu wona lo ubangelwa yikuthi kulokungazwisisi lona uthando kakhulu. Hey nje indaba yomhawu ethintayo dilizile ubudlelwano kuma ezimulini kuma communities. Yeah, kuyini okunye Mandla? Okunye njalo sinanzelela ukuthi uthando kaluzifuneli okwalo. Right. Siphila ngesikhathi lapho umuntu yathi lilungelo lami. Right. Kodwa uthando lufaka abanye phambili. Amalungelo abanye phambili thina bese silandela emuva. Ungananzelela obekumele kube ngokwakho. Uthando luyakunikeza abanye. So sinanzelela ukuthi uthando kaluzifuneli okwalo. Ngesikhathi esiphila kiso siyazazisa kakhulu kodwa lolu thando kumele lwazisa abanye. Ngiyabonga Mandla njengokungweswa okhuluma into zamalungelo ngoba uhluphe silalo kulesi sizukulwane vele ngabantu vele amalungelo abantwana amalungelo abomama you know simile sikulethe kube le balance. So nxa sibuya ethandweni yazi ngiyembone esiKristwini abantu abanengi yibo balamalungelo kumele ngiphathwe ngalindlela kumele ngenzwe uthola emsebenzini abakwenzi khona lokho kodwa nxa sibuya kuma circles esiKristu abantu sithwalisa nenzima kube munye uyazi kungabi mnandi. Yeah, siyabonga kakhulu mfundisi wami. Okunye ukuqanje sifunde ukuthi uthando aluzikhukhumezi. Kunjani? Umuntu ozikhukumezayo ngumuntu ozibona enguye yedwa oyenelisayo lapha abekhona. Yes. Kungaba yisipho, kungaba yikubunjwa, kungaba yikuqeqesha thile. Kuthiwa angaze abe lana enzeni kazikhukhumeza uyakwazi ukuthi lokhu kuze ngothando lukaKristu kimi. So ungabona mlaleli lombukeli uzikhukhumeza ngizikhukhumeza angisela thando lukaKristu. Ngingaze ngithwe ngifunde ukudlula abanye bonke ngizaba baphakathi kwabo ngifanele labo ngenxa bona ngingumuntu njengabo. Ngibe lusizo ngingabi ngumthwalo kumbe ngixhopha abanye abantu. So ukuzikhukhumeza kuzalwa nguSathani imbiza yokuzikhukhumeza. Waziqalisa kwesangu 14 waze wasusa izulu ngokuzigqatsha. Right. So khonoko ngabona sokufika kithi sesisengelwe into engayisiyo isitha. Kumele sibe ngabantu abakholwayo ukuthi Thixo sizehlise ngoba sifuqa uthando lukaKristu Jesu. Kakhulu. Hey mfundisi. Yeah, kulokunye okungithinta lapha kulamaphahla athile esihlangana lawo nxa uthando lungekho. Agoqela ungakhayela uvesi ngelika 4 ithena uthando kaluzincome. Galuzikhukhumeza. Akula ndlela ukuthi uthi ngiyazincoma ngangizikhukhumeza. So ukuzincoma lokunjani uzikhukhumeza ukuthi wena uthi nxa ukhangela ubona ukuthi ungenza olunye ulutho ngcono kulabanye nxa ngingekho abasoze benza lutho. Izikhathi eziningasondele echurch kumbe sondele even ekuphileni kwansuku zonke ukuze ulutho oluthile luphumelele kanengi abantu behluleka ngokufuna ukuzenzela izinto enjani eyedwa angitsho. Omunye wabafundisi wakho ayekuthanda ukuthi indlovu ngeyethu. Ayekutsho ukuthi kulezi indawo lapha abantu ababehlinza khona indlovu befuna iskin and other things. Indlovu awungeke ukuthi wona mina ngidubulile omunye wakhipha uphondo indlovu ngiyabani. So umsebenzi wonke lo ngwabani ngowethu. So even if ngoba by the way ungananzelela iparable yana ekhuluma ngamathalenta angitsho omunye waphiwa 5 omunye waphiwa 2 omunye waphiwa ithi ngokwenelisa kukabani. So kwasisikhathi ungabona ngazathi uyasebenza kanti uNkulunkulu ubona ukuthi wena kulokhu yenelisa ulomlando kulokho okunengi lwanu lomlando kulokho kunjani okuncinyane. So singaze sikunanzelela khona lokho kuyenza ukuthi singazikhukhumezi njalo singazincomi. Okugcina uthena yena uthando kaluziphathi ngokungafanelanga. So sonke isikhathi kufanele ngizibuze ukuthi ngilapha
kulungile yini lokho? Kulabanye abantu abenza okuhle ngoba bephambi kwabanye abantu. Nxa bengaphiwa ithuba lokuthi abe yedwa endaweni ecatshileyo. Hey, Unenge umonakala. umlimi asisize. Kulalokho manje mina yabe ngifuna ukukhuluma kwezinto kuningi. Ngiyakenda indaba leyo kungathethelela yokugcina izikhwili le. Uthando luyakwenza yini khona? Ngiyakubona usenziwa ngomama. Kumbe hayi ngisho abantu vele banjalo. Uthole umuntu even ubaba ethi wena ngiyakuthanda. Kodwa lokho kubalisela. Yazi ukuthi wenza lokwana. Uthando luyakwenza yini khona lokho? Luthokoze futhi entweni ezimbi. Uthola njani? Sinanzelela ukuthi uthando lona akalugcini izikhwili, kalula amafayili. Uthi uzakuhamba usiyahwatsha kule record efakwe khona. Kodwa sinanzelela ukuthi lanxa kunjalo kaluthokozi ngamaphutha lawa. Nxa sithanda okuqotho kasisoze sithokoze ngamaphutha, kodwa sizadinga indlela yokubana abaphakathi kwamaphutha bancediseke kakhulu. Yiluthando sihlobo zami. Ebandleni uyakwazi ukuletha kahle. Uyathola abantu babe lokho begcinile. Lo ngo2010 wenza lokwa. Singamkhetheli umsebenzi walo. Abantu abakhohlwa phela. Nxa kunabantu abangakhohlwa amaKristu, amafayili balawo lo unje lwana unje ngo78 wenza lokho. Hayi isihlobo esithandeka asikhuleni sithande umuntu sibekezelela. Angithi be esikhangela umfanekiso umpikitsha lo umfanekiso kaJesu nxa sikhangela indaba yothando sigxile kakhulu khona phana kuverse ngo4 usiya ku7 kodwa kulama verse enza lo ukuthi sike sakhangele lapha uJohane ngo13 uverse ngo1 to 34 singabe sesifikile lapha sike sikhangele ukuthi nxa uyazi nxa ukhuluma ngompikitsha anti umpikitsha uveza khona lokho umpikitsha kaDube awusoke ukhipha uDube ngasela manglasi akuvumi uyamela nxa umpikitsha kumele abe lamanglasi elethayile esimbone njani umpikitsha wakho umveza ukuthi unjani ngicela umbalele lama verse la uJohane ngo13 iverse linge lika 1 kwakuyisikhathi lapho umkhosi wePhasika ususondele uJesu wayekwazi ukuthi isikhathi sokuthi asuke kulumhlaba aye kuyise sesisondele wayehlezi ebathanda abakhe abasemhlabeni lesi kwasokuyisikhathi sokubatshengisa ukujula kothando lwakhe verse 34 Ngilinika umlayo omutsha thandanani kumele lithandane njengoba lami ngilithandile right kulama verse ambalo esilawo lapha lapho John 15 siwajwayele la verse 9 to 12 lo Timothy oqala ngo140 kuyini esingabe siyakufunda kuma verse la Dube ngendaba yothando ngesihloko esikhulunywe lapha nti umpikitsha kaJesu iverse yakuqala uverse 1 ithi wena wayesezasuka phakathi kwabo ngenxa yothuma elalo lokuya esiphambanweni wayehlezi ebathanda kodwa sokufika isikhathi aveza uthando lwakhe kubo wayeluveza ngokuyesiphambanweni ukuthi lanxa beza ngihlukuluza abanye beni phakathi khona omunye wena ngithengise ngizaqhubeka ngigcwalise ngakulandayo yikho sesithina ngingakahambi ku verse 34 ngisengilinika umlayo omutsha ayisikuthi wawumutsha ngoba kuvela umlayo okhuluma lwa ungabuyela ku 10 commandments eyakuqala emine ulothando uNkulunkulu lomuntu eminye isithupha uthando umuntu lomuntu so umthetho lo ovela ukhona uyawuvuselela ukuthi indaba yami engilandela lapha ngumthetho omutsha akade ukhohlwa ukuthi thandananini so injongo elapha balelo abukela uJesu ayiletha ukuthi umpikitsha wakhe luthando kungaswelakala uthando asela umpikitsha kaJesu ngasisaveza iJesu ebantwini anje ukuthi khona kumsebenzi ngo11 verse 26 kwaqala eAntioch ukuthi ngamaKristu ngoba besidla bekhuluma besiza njengoJesu so nxa ngingabuza abalelo abukeli siveza umpikitsha bani emulini zethu ebandleni lethu esigabeni ngompikitsha kaJesu luthando ungabona indlela esixabana ngayo ngomsebenzi kaBaba yes uthola ukuthi sikhethela umsebenzi thize usebenza wona kumele siyala siyaklebhana siyacompete singacomplimentani yes mina ke nxa kufika lapha kulapho ngifika uJesu ngiphelele ukumzwisisa right yaphelele ukumzwisisa ngani uJesu nguNkulunkulu fully uNkulunkulu but enguNkulunkulu umuntu sewonile then
akukhethe ukuthi achiye indawo yakhe kumbe isigaba lesi esikhulu akhethe ukuthi aye emhlabeni and ukuthi umuntu asindiseke kwakufanele ukuthi ke yena ahambe deeper than ukona komuntu ayefika ayezalwa ngokonileyo kumbe ayezalwa yena akuziseki ukuthi ayezalwe ngakuqale wakudala wakubumba abese sithi this time around semfuna ukuthi ngiyezalwa yikho and esiyesiswini esomulwa esiswini lapha uvele isiso esiyisoni uphakathi for whatever period ephakathi kwesoni lesi ngizama ukuthi ukubona right now usezelwe lapho azalelwa khona uyakukhetha futhi ukuthi ayendawo esitebeleni icarpet umquba mfundisi azalelwe khona lapho ukuthi akula muntu ongazalelwe emqubeni la nxa sekutheni even umyango ongakanani njalo aye akhetha ukuba uyise lapho wasemhlabeni abe ngucarpenter nje kuze kubuza kukhona kweNazaretha okuhle okungavela eNazaretha all that akula stage sakhe esisithola eku upper level even sebemphakamisa bathi wena olungile akakho olungileyo kuphela ubaba so eveza lonke lanothando and I think okunye nguthola kwaphana ukuthi uyavuma ukuthi nguNkulunkulu alami right uyavuma ukuthi aswele all those things ekwenza ngothando and nxa umfundisi bale kucineni lapho uveza ukuthi esekuhambeni kwakhe la usesithizwana ngikuvezile lokho lani kwenzeni komunye lomunye ngicabanga ukuthi sonke njengamaKristu asikugqokenini singakwenzi ngoba besenzele okuhle actually ngicabanga ukuthi ngcono sithande kakhulu abakazithandi kakhulu asimfuzeni uJesu angithi phela uJesu kuthiwa uyabekezela umpikitsha kaJesu uyabekezela ngupho kunye ayikho khona nxa sifuna ukuthi sike siucombe asicombeni umpikitsha kaJesu okwaqala usevezile phela konke khona lokhwana uGalatia 4:4 uthi sathi isikhathi sesinjani sesifikile yikubekezela you know isikhathi sonke lesi uJesu izinto zakhe ngesikhathi wabekezela njalo uyabekezelela abantu okunye ngutholayo ukuthi siseseyizoni uKristu wasithanda right wakhangela ngale kobuyithi bethu wabona indingeko yethu wasesihambela ngokuthi ayisifela esiphambanweni nginanzelela ukuthi lathi kwezinye isikhathi kuyadinga ukuthi sifunde ukuba lothando lolu ukuthi siphilele abanye right isacrifice ukuthi ungakhangela kathesi kangaki lapho engizidela khona ngizidelela abanye ungafunda amavesi kulenye esithintileyo ebesivezela ukuthi wabeka impilo yakhe phansi ngenxa yabangani bakhe ukuthi ufika esigabeni sokuthi afe efela abantu futhi abanye abamphikayo kodwa sinanzelela ukuthi uthando lolo alulamgoqo right lufinyelela luze lufinyelele wonke umuntu okungangokuthi lathi uthando lwethu kalungabi ngokuthi ngithanda lapha ngichiye ngapha luthanda sibekela wonke umuntu lungelamgoqo kakhulu asibeni ngabantu abalomusa okunye kwakhona nje uJesu uyabekezela ulomusa sithande labangathandekiyo uyabo isimilo sika Jesu nxa sesikidi vele kuyazenzakalela mfundisi into lena ngitsho ukuthi ayifuni kubanjwa ngamandla nxa kungekho akukho asinxuseni uJesu abekithi njalo kwayithinta le uyathokoza eqinisweni ungengeza njalo mfundisi nxa sikhuluma ngompikitsha kaJesu olobayo lapha nguPaul right owayezingena amaKristu ababulala kodwa siyamukela uthando lukaJesu lolu wavuma la ukuchaywa right wavuma ukuhlukuluzwa ngoba eselompikitsha nxa uselompikitsha kaJesu uzavuma ukoniwa ukuthi iBhayibheli yes awusoze ukuthi mina kangenziwa so kangazi uyabe usuveza omunye umpikitsho oyiwo wona nxa sesingamaKristu balalo wabukeli sizavuma ukuthi imvimvinya zize kithi kodwa kungabe yithi esichayo nguJesu simkholwayo abe nguye osinika ukubekezela sikhangela umgomo esilawo ukuthanda uJesu labantu ukuze sindiswe sonke yes I think okunye okungithinta kakhulu isiqongo sevangeli siyasibona esiphambanweni right wayelakho phela ukuthi esiphambanweni akhethe ukuthi hayi
Yeah. angisafuni wayengabe ngaphambanisa angisanjani Angisafuni. but ufike esigabeni sokuthi right khathesi sesisiqongweni umuntu lapha insindiso yakhe kufanele ayamukele yonke and ngaleso sikhathi imiqa yonke kaSathane wayifakile ngoba ekwazi ukuthi lapha kungaphela indaba lesiphambanweni I'm nowhere so wema wathi hayi laba khona ke nguthembise kusukela ngisuka ngiyakugcwalisa kuphela so ngicabanga ukuthi nxa singakunanzelela ukuthi uthando lolo it was deeper than we can imagine ungakhayela incwadi yamaHebrew laphana uchapter 12 verse 2 or 3 usivezela ukumelana lesiphambano isiphambano kwaku deeper than the pain lokhana kwakuncane ukubethelwa isono sonke sikhona pha kwakujule yeah so ngicabanga ukuthi nxa singakunanzelela ngaleyo ndlela ukuthi khona ukhumbule esiphambanweni omunye uthola insindiso ngelast second uthi ungikhumbule and wathola lolo sindiso immediately so ngicabanga ukuthi nxa singalandela lolu thando siluphile hayi umhlaba ngatshintsha okay Jesu ubona ukukhulu kithi uyakholwa uyasikholelwa njani bengifuna ukungezelela khona lapho ukuthi uJesu ukholwa yonke into right ungananzelela uJesu nxa ekhangela abantu kabakhangeli njengalokho abayikho khona kodwa ukhangela lokho abangaba yikho khona ngamandla akhe exactly so sithola laphana umfanekiso esinikiweyo esifundweni nxa uAnanias wayekhweshina uqotho bokuphenduka kwaPaul indlela amphendula ngayo iveza lokhu uNkulunkulu akubonayo ngathi exactly kakhulu so sesifikile lapha kulesi sigaba esokuthi sesizwisisile sesiucomile umpikitsha lo ukuthi kanti vele uJesu yena unjani anti singabalandeli bakaJesu kwakuthinta uthi Antioch simele simfuze simlandele isihlobo esithandekayo ngoba ngicabanga ukuthi inengi lethu vele kasikhanya lalokho esikuthi siyakulandela asikuveza sikhanya ukuthi singabalandeli bakhe sike sikhanyele indaba yokukholwa ithemba lothando ukuthi okukhulu kulokho kuyini sesinanzelele lapha ukuthi kukhanyele ukuthi sibekezele sibe lomusa sibe lentokozo sikholwe sibe lethemba kukho konke lokho siveza uthando lukaKristu nxa siqhathanisa lokhu mfundisi wami Dube ukuthemba lokukholwa lothando yikupho okukhulu yikupho okuqhathekileyo esimele ngabe siyakwenza Siyabonga balelo labokeli lathi silapha ukuthi sithe sungula ivesi yakuqala ekwazwa ngekhanda isivezele ukuthi kuthathu kodwa okukhulu luthando right lapha sokuveza ukuthi ukukholwa uthando ithemba lothando right ungakhangela ukukholwa kungaba khona kungalathando kuyabe kuyize yes ngoba kakula mpande lesisusa right ithemba uthemba njani kungalathando lokho kuthembayo so indaba ibalelithi uthando nxa libhalwe ekucineni ungani alila lutho ngoba alasisindo kodwa yilo eliqukethe okubili nxa kulothando lukaKristu ukukholwa kuzabambeleleka awusoziyekethise lethemba liba khona kuJesu lo olothando ngaye ngoba kwenza ngithi ngisengingumKristu ngamukela uJesu njengomsindisi so sengimamukele sengizakholwa kuye ngiphile ethembeni elokuza kwesibili so indaba yokukholwa lethemba iqiniseka ibambisise kuphela nxa uthando lungahlala lukhona uthando isigcaba ifoundation yakho lokho kubili bese kusenza ukuthi ubuKristu bethu buqine elizini lakhe Ncube nxa sesimbonile ukuthi into ngulokhusa nxa sesilaye uJesu sesihlala laye kunaphakade siyabe lokho sisathemba sabe lokho sisakholwa so indaba yokukholwa lokuthemba iyafika lapha kanjani bayithi iyagcina khona kodwa uthando lunjani bayithi so indaba leyana mfuna siqathe kuthiwa iziprofeti konke lokho esikwenzayo lokho kuzafika lapho kuya kumakhona kodwa uthando ngoba yisisimilo sikaKristu angithi phela asisiyabonga ukusivezela lokho anadube singengeza lapho ungafunda uGreat Controversy isahluko sokugcina Great Controversy ended
kulapho engiphelelwa khona futhi ngoba iphakade lonke thina kathesi sizelwe sisazi ukubala iminyaka lezinyanga and so on siyazi khonokho njalo uplanet Earth lo uphiwe iminyaka emlutshwana 6000 years angitsho kodwa khangela nxa sikhuluma ngebala lithi phakade uthi Ellen White nxa ebhala uthenana uthando lukaNkulunkulu kalusoze luphela ukufundwa kuyabe kulento entsha isikhathi sonke ngalo lolu thando konke lapho esicabanga sesikufundile ngalo kuyingcosana akusola la minigram yalokho uNkulunkulu akulungiselele laba bamthandayo so ke ngicabanga ukuthi okwenza sifundiswe uthando lapha sifundisa ilanguage yezulu esizaphila kiyo sibhukutshe kiyo iphakade njani lonke ngoba uNkulunkulu eluthando mina ngicabanga ukuthi ngifuna ukukhuthaza ababukeli labalaleli ukuthi hayi isihlobo asikwenzeni ngabomo ukupractice ilanguage yezulu lesimilo sezulu lempilo yezulu singakwenza khona lokho impilo zethu sizaqalisa ukubusiseka ngezulu sisesekuleli sisiya kuleli elizayo siyabonga kakhulu manje asikhuluma ngokuthi uNkulunkulu luthando sisiya futhi la kucabango wethu ojule esijula ngawo la uhlanganise lokho uzwisisane nxa sithi uNkulunkulu uluthando sinanzelela ukuthi nxa sikhangela lapha ukuthi uNkulunkulu uluthando kuvele kuyimvelo yakhe ukuthi uluthando sithola ukuthi uNkulunkulu indlela ayenza ngayo izinto ukuthi ihulumende yakhe iyakhelwe phezulu kothando so uthando lolu luyisisekelo segovernment kaNkulunkulu uthando lolu yilo olwenza uNkulunkulu waze wanikela indodana yakhe ezelwe yaba yiyo yodwa uthando oluzidelayo sisiya kundinyana kumcabango ojulileyo laphana sithola ukuthi uthando lukaNkulunkulu olugelezayo lusuka enhlizweni kaKristu yilo kuphela olungelapha kuthola uyelapha umphefumulo olimeleyo uthando lolu so siyaludinga kangaka uthando lolu ukudlula intshumayelo esingazithola kumbe singazikhuluma ukudlula uthando luqhakathekile kakhulu empilweni zethu njengamaKristu la komunye uPaul uthi andinganga yenye into ngaphandle kokabani kukaJesu ebethe ukhuluma ngothando xa ufuna ukubona uthando lukaNkulunkulu yana eCalvary kakhulu umfundisi wami Dube umcabango engubona usisiza njalo ovela kuMoyes Prophet ku Reverend Herald laphana August 28 1888 page 548 to 45 to 46 uthi kungaze kube lokufunda okunganani lolwazi oluphakeme kanganani nxa umuntu engalathando kasiye umfundi kaJesu so umuntu othiwa ngumfundi kaJesu ngumKristu ubonakala ngothando asithandaneni ezimulini sithandane emabandleni sithandane esigabeni sithandane komunye lomunye izwe sanamhlanje yadungisela ukuthi kuhamba njani umuntu uyaphamba lo muntu nje angani balwile babongukhangelana nje kodwa ngabantu bakaThixo nxa sasilothando sazisana sibonisana uThixo ufuna sibekwazi ukuthi indaba yokuthi uphishe kuhlabelele tshumayele kodwa kungalathando kuthiwa yikukhencezeka kwensimbi kodwa singakwenza konke ukulunga esithi ukulunga silothando kuyagcwaliseka ngoJesu kakhulu isihlobo zami esithandekayo siyanxuswa uthi ke sithandane akeni sibe lobudlelwano loJesu singaba lobudlelwano loJesu si uthando lwakhe luyabakithi vele yena nguyosizithandela abantu labantu kakhulu isolution yohlupho lwethu lokuxabana lokulwa lokubangisana umsebenzi kaBaba yikuthi kakulathando kungaba lothando kuyaba lokuthula izinto ziyakuhamba okwenza ivangeli lingahambi mfundisi Ncube ku district yakho ukuthi akulathando umuntu ayengathandana ukwazi uthini ufaka ama targets akulathando okwenza mina lo wami ku stewardship imali zingabi khona kuthini sichinge sithi akulathando because nxa umthanda andivele offering iveza ukuthi njani ngiyamthanda ngithanda futhi abantu ngingcebo yami le ivangeli limele linjani lihambe
So ibase yakho konke namhlanje luthando. Siyancengana sihlobo esithandekayo ukuthi ake nisibeni lo mpikitsha kaJesu sikuzwisise siubuke siuphile. Ungasigoqela mfundisi Ncube ubususi khulekela. Ngithathekiswa ngamazwi akhulunywa ngo-Ellen White engiwafunda ngivusisa kakhulu kugwalo education page 114. Uthi kuphela yilolu thando oluvela enhlizweni kaKristu oluza kukwelapha. Lolu thando luyageleza kusukela esihlahleni ucomba umcabango wesihlahla igazi lika Jesu lisehla all over. Uthi lolu thando lungasukela kuKristu sizathola ukusila. Ngicabanga ukuthi sibanengi emhlabeni esimanxeba silimele kunengi okusilimazileyo okunye silinyazwe i-definition yothando olungayisilo esiliphilileyo salukhuluma kuzihlobo abangane sangakwazi oluyilo uthando. Namhlanje balaleli lababukeli sifunda ukuba uthando olumqoka ayisilo lokuzithanda mina, ayisilo lokuthanda umsebenzi wami, ayisilo lokuthanda umfowethu umngami, kodwa luthando olujulileyo, sacrificial, uthando lokuzinikela ukuthi kungangcono omunye umuntu abe lolutho oluthile mina ngiluswele. Kungangcono mina ngilukhiphe lolo thando la nxa ngingeke ngaluthola. So ke ngiyakhuthaza kithi sonke ukuthi asilwamkeleni uthando lukaKristu olusilisa amanxeba wonke bese siluphila kuzasinceda ngalokho asikhulekenini. Baba wethu othandekayo sezulwini, sesifundile lesi sifundo sisemhlabeni wonke uplanet Earth. Ngicela kusigaba lesigaba wonke umlaleli akhona umfinyelele ngalolu thando olungelinganiswe, uthando lokuzinikela. Isibonelo singuye uJesu Kristu. Lanxa singalandela lezi izigaba zothando olubaliswe ngezinye indlela, sicela inziki yalo ibe yilolu thando olujulileyo. Selaphe enyameni lasemoyeni, sikhangele usuku lokuphila lawe engunaphakade. Onkosi maluphangisiswe siye kuba lentokozo engapheliyo. Umthandazo wethu ukukholwa ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.